Kako ste saznali da uopšte postoje trke ubrzanja? Ste do sada vozili kad? Nisam nikad ove godine prvi put, prošle godine brat vozio sa moj auto, pošto sa njegovim imamo problema i onda svake godine ajmo ove i onda u 2 godine smo odlučili, ja i brat i drugar, još jedan. I eto, došli smo, probali smo, malo nas auta isto zezaju, reakcije nemamo dobre, pošto nismo mi uvežbani kao ostali. Ali eto, uspeli smo da izborimo nekoga, ja sam osvojio prvo mesto u klasi 13, brat je drugo u klasi 12 i za prvi put mi smo zadovoljni. A ovaj treći član? On je probio vreme klasu 13. To je to što se tiče trka za juče, tako da nastavljamo. Kako će biti za ovaj dan, ovaj drugi dan? Pa ne znam, mislim da za klasu 12 nisam spreman, jer auto maksimalno ide 12, 7, 8, 9 varijera i onda mi tu ne mogu ništa da napravim, mislim da ću ponovo da idem na klasu 13. Dobro, znači samo treba pustiš gas, full i onda pustiš gas. Od prilike tako. Možda i kočnica ako treba, ako si ispred onda i kočnica. Treba i kočnica. Ok, želim ti sreću. Startovat će treninzi. Broj 17, Dejan Živanović, 335 dizel, BMW i Dejan Živanović. Znači, Dejan Živanović i Jasmin Luković, 2 BMW 335 dizel. Broj 17, Dejan Živanović, 335 dizel, 400 plus konja. Izvanredan start obojice momaka. Top 4 za ulazak u finale, ali izgleda da je Audi otkazao. Sada ko će biti pobjednik današnjeg dana? 53 Mehmet Đikić i broj 17 Dejan Živanović.